clear tu te chipai le vekule tunchuma chuan India rama police constable lak runpui SSC GD Constable sangni somni le paruk Hnaruak official notification nimina ti chuatak le intelligence bureau IB Ministry of Home Affairs nwaya MTS Hnaruak deal thei te bi chian na le online form fill up dan kan en ho don ani ahmasain police GD Constable Hnaruak en masaila SSC GD Constable sangni somni le paruka Hnaruak zathi post singni sanga zali le somre le pasari ania nikum khan SSC GD Constable post singthum sang kwa zali somre pakhat anlo la a nikum ain kumina hian post atlem shetani police department sanga post ruadan enila BSF post ruk somle paruk CISF post singkha sangli zanga somkwa le panga CRPF sanga zali le somkwa SSP sangka zasari somruk pali ITBP sangka zanhi somkwa pathum Assam Rifle la post sangka zasari le paruk SSF post somni le pathum tichuan vain post singni sanga zali somret pasari arwakani mipa singni sangthum zali le somruk pasari arwaka meichia post sangni le somni arwak bokani mipa le meichatan dil thei ania post wakza detail si advertisement a chiangzokin kan lo endon nia deal thei te thiam na ngai te class 10 pass metric pass chintana deal thei dona computer certificate hi compulsory ani vela wani hlo en le ila pay level 3 singni sangka zasari atanga singruk sangkwa le zain kar ani dona kumbi clear age limita hian kumsom pariat atanga somni pathumin kar tan deal thei ania keini STSC tan tribal tan chuan kumnga upper age relaxation oma kumsom pariat atanga somni le pariat chintana deal thei dona ni selection process nalak dan tur en le ila computer based exam online exam om masaberanga physical standard test physical efficiency test medical exam document verification te om le donani personal interview hi SSC a om don lawani written exam online exam syllabus enila full mark zale somrukanianga objective type question vekani donani MCQ kan tiang chi kha anianga darkar khachung chana hun kan nei donani general intelligence and reasoning 20 question 40 marks GK general knowledge and general awareness 20 question 40 marks elementary mathematics 20 question 40 marks English 20 question 40 marks ani donani negative mark 0.25 mark pakhati diklawa khan an katzel donani tin written b ka hian cut off mark STSC tan 20% ani dona chu mark zale somruka 20% chu mark somthumle pahni ani donani written through tu chuanin 32 marks mu angai donani amai ro chu 32 marks kan mu wang khan kan tling don tinani chuang lawa next stage entinan physical efficiency test te tin medical test kan tiang chi paltlang tu chuanin written a khan 32 marks tal mu angai donani incentive marks bonus mark NCC certificate nei tan om dona NCC C grade nei tan 5% chu mark riat velan bel dona NCC B grade 3% 4.8 marks velani dona tin A grade NCC A certificate nei tan 2% chu 3.2 marks vel kha written exam a khan mark an bel dona ni physical efficiency test PET race tlana 5 kilometers om dona mi patan big chu 24 minutes a tlan thlen turani dona ni mei chatan chuan 1.6 kilometer in 8 minutes 30 second a tlan thlen turani dona ni physical standard test PST a hian height a mipa ST tribal kainitan 157 cm chu 5.15 feet ni ngaya mei chatan chuan 147.5 4.84 feet vel ni angai dorani chest om lenzong a hian mipa 76 cm normal ani dona expansion 5 cm ti thei angai dorani medical exam document verification te aomle donani exam center hi aizola om dona online exam kan ti wang khanin mani in luma tanga phone emo computer atanga exam turti na ani lova aizol exam center a khan atlang puin ITI mualpui road vela computer institute a exam tur ani donani khami khat mi ka ta kan exam na tur kha anziak lang donani apply dan tur en leila SSC website atangin online in form hi fill up turani a registration ti masak turani SSC website ssc.gov.in atanga apply turani donani SSC nuaya exam lo deal to te
SSC MTS SSC CGL SSC CHSL kan tiang chi lo apply to te lo deal to te registration ID le password lo nei to te tan registration hi ti non kher ngai to lova kan lo ti to na registration le password mang khan SSC tuna ssc.gov.in khan kan login nga SSC GD Constable hi apply tur form select tur khalo manga kan select nga form kha fill up mai tur ani don ani form fill up dan video endu tan chuan video description a khan a link ka da ani kan lo endon nia form fill up huna kan share tu chu SSC GD Constable post rang zinga khan thlan tur om dona kan post tu dana zerin code A B C D tiang khan chen nei a BSF A CISF B CRPF C kha tiang khan code rang khan nei dona kan select mai dona ni kan du dan in dot khan priority order kha kan select mai dona ni application fee hi cheng za ani dona STSC tan angai lovani a free ani dona ni December ni khat sang ni som ni le panga tangin form fill up tran thai ani towa December ni som thum le pakhat thleng apply thai dona ni last day chu tun thla December ni som thum le pakhat ani don ti na ni chu computer based exam online exam hi na kum sang ni le som ni paruk February to April vela beisei ani a SSC website hi amang tu an tam thina wangin last date nai lama chuan website server hi down na sa thina form fill up man lo anom pha thina ni chu wangin arang lama form fill up afin thlak don ani exam inbuatsaihna tu written exam syllabus mila zir tur study materials hi ka website www.kamliana.in khan exam preparation a khanin ka da thina coaching kalrem chang lo thingtlang jok tele chun lama thok te tan kanin zir du ni chuan study materials kha kan lo entry don nia ka website www.kamliana.in in lo to thin don nia panhina chuanin intelligence bureau Ministry of Home Affairs waya MTS Hnaruak dil thei te en leila tunchuma IBMTS Hnaruak zong za thi thum sumruk panhi ania Mizoram kwata big Mizorama post big hi post somle pakhat aomani India ram chung state shanga post work za state wise post vacancy hi chiazokin PDF advertisement khan tharlam ania kan lo en chiang don nia hlo han en leila multitasking staff MTS level 1 pay level 1 chu singkha sangri atanga singa sangruk le zakoin kar ani dona heiba ka hianin special security allowance 20% of basic pay thlatin andong don bokani thiam na ngai te MTS na deal tu chuanin metric class 10 pass chin ni ngaya ma ni chen na domicile certificate kan nei na state a khan adil thei don ani midang state a chuan dil thei ani don lawani ST ni maila midang state a khanin dil thei ni lawa domicile certificate kan nei na ma ni chen na state a chau khan dil thei ani don ani tin a local language dialect thiam nge angai bokani Mizoram a chuan mizo thiam ngai ti na ni chu age limit anila MTS kumsom paret changa somni panga in karta na ni dona STSC tan kumsom thum thlenga in hathiam na awm thei dona ni selection process scheme of examination en leila tier 1 le tier 2 exam om dona tier 1 online exam ani dona mark za apu dona ni MCQ vek ani dona ni darkar khatchung chana hun kan nei dona exam syllabus chu general awareness 40 marks quantitative aptitude 20 marks numerical logical reasoning 20 marks English language 20 marks ani donani tin negative mark 0.25 marks kha pakhati diklawa khan an ka zel donani cut off mark tier 1 a hian 25 marks ani dona chu STSC tan big ani donani mark za khanin 25 marks mu angai donani tier 2 hi offline exam descriptive test on English language and comprehension ani dona chuta chuanin basic English language vocabulary correct grammar sentence structure synonyms antonyms kan ti te ani dona tin comprehension a hian paragraph writing kan tiang chi kha wat zale somnga a om dona ni marks somnga apuanga ti chuan tier 2 a hian qualifying marks oma marks somnga khanin marks somni mu angai dona ni exam center hi Mizorama kan neya aizola exam center om dona ni apply dan tur application hi online atanga ti turani a official website www.mha.gov.in atangin mo www.ncs.gov.in atangin apply turani a apply the na link hi video description a hian kada ani kan lo enchianga nga kan lo apply don nia application form fill up last date chu December ni somle pali ani a exam fee hi chengza ani a recruitment processing fee chengza nga somnga ani a amero chu STSC tan
exam fee pay ka ngai lova recruitment processing fee cheng zanga le somnga ero choi angai thungani IB MTS question hlui le solve materials te kan du ni chuanin ka website www.kamliana.in kan lo visit thin don nia